Eu podo derivar a semana prima do programa. No, entonces fui buscar un control. Simplemente intenta agarrar las muñecas. Se ela non agarra as muñecas en esta posición, ela gana. Se eu agarro ela, eu gano. Vale, pero agora non vai ser tan mal. Unha vez que agarramos 2, 3 segundos e xeutamos, vamos a empezar. Non vos quedes aí agarrando aí media hora durante o primero agarrar as muñecas, porque eso, vale, certo nada. Se eu paso algo que pasas desta línea, eu perdes. Se ti faz que eu paso desta línea, eu perdo. Só unha cousa, está prohibido soltar as mans, porque se eu solto as mans, o que vai pasar é que sale disparado e cargamos todos. Porque eu desde aí, intento levar para lá, eu intento levar comigo. Estás pasando. Estás. A ver, estás tirando. Venga, vais a...